بورس وکرنا کشتنا چالاکوان کرد مشعلتمو ایرو نتوین سوریه و کردستان الپیش پرلمانا سویده خوپیشاندان گلدار خستن. هفکاریا هزین سیاسی کرد و کردستان السویده، پارتیین سیاسیین سویدی، هزین سیاسیین اپوزیسیون سوریه، دزگهین جواک سیویل، کوملین کردی جگلک باجارین سویده، دزگهین راگهاندنی ین سویدی و کردستانی و جماره که مزنج همولاتیان هاتن باهف. گله کرد بشهید بونا قهرمان مشعلتم و شورشا کرد ندست پیکر خورتبونی جوی دست پی بکه هرمه کردیش دیرک تا کوبانه تا عفرینه لیبل شورشا کردیش 50 سالی و دست پیکریه و سرهدانا قام شد 2004 دست پیکریه رژیم دست به کشتنا گله کی گرین کر خوینا ملت کرد وی دست پیکا هنه جبو ملت کرد بترسینه بس بتشوسينه بس ملتي كرد تجانا ترسايا شورشا كرد كردستان سوريا وبرنگا كي قل كي روجي بيدا و دسبيكا هرفاندنا في ريجيم خون ريجبه سرساغيش خارد خازم و سرساغيش ملتي كردات خازم و ملتي سوري گيشكيرات خازم جبر مش علتمو نا مش علتمو انسانا كي اجتماعي بو انسانا كي ولاد باريس بو خواسته که مش حالتمو نخواسته که کردات تنه بو مش حالتمو دخواست سوری ولاته کی ديمقراطي ولاتكي اورتاغي امجيش كي كرد وعرب وسريان امجيش كي باورتاغ بهذا اورتابن امكانبن في ولاتيج جفاي نظامي مستبد خلاص كن ومش علتمو جي براستي نا تيار مستقبل تانية اي شابيلا بيشاروجا مش علتمو اي كردا گيشكيه او اي سوري گيشكيه خو پیشندران کشتنا چالکوان کرد بردف که شاپولا پیشروج مشالتم و بتوندی رسوا کرن و دیار کرن که به کریاره پروسه شورش سوری به گلمپری و دوزا کرد به تایبتی دکوه قاده کدن. رژیم سوری پیت حسگ دست پیکا داویه جبروی بهویتی تیسر خلقه و تیسر ملت و آنا دست پیکری جا کسی ناسکری ایناف دار تخواز بناقینه. اویا جبرگو انجمنا سوريان اجتماعي داخوازا جي اف ان و جي دوري دي تركيا جو كاربن الدست في ريجيم بخينن بمعنى وقت بعربي بتدخل اكيد نافا سوري بكن جبر ما في مروف سينورا ناس ناكي وسوري اف كرياش قربهانا دي تدخل بمعناوي دجي ولات ونتني دجي ريجيمي أبكري بهانا. تيرور كردني مشعل تمو وتبيجي فرمي روتي آيندي كل سوريا وأندامي كاتي دستي أوبوزيوني كرد لم روجانا دا قناغي روتي بدوت نوي كرداتي لسوريا بقناغي تعضدا تيدا برينا أيش زياتر مافكاني كرد دەچەسپێنە لە کوردستانی سووریا و لە چوارچەوەی سووریای دیموکراتی هەروەها ئەم کارە تێرۆریستە زیاتر ڕەوت بە بزوتنەوەی کوردایەتی ئەیا لە سووریا کەوا زیاتر سوور بن لە خەبات و تێکۆشان بۆ ڕوخاندنی ڕژێمی سووریا. پارتیین سیاسیین سوێدی کشتنا مشعلتم و بتوندی شرمزار کرن و جو حکومت سوید دخواست کرن که بالیوز سوریه جو سوید بقوتینن و پشگیریا اپوزیسیون بکن. گلک چالاکوان اپوزیسیون سوریه که جهندر و دروی سوریه هاتبون کنفرانس که سیروژی لستوکهلم بشداری وی خو پیشاندانه بون و کشتنا مشعلتم و بتوندی رسوا کرن. لفر آلاین نتوین سوری دگینه باهف لفر زمان كردي وعربي وسرياني وقال زمان دنا كل سوريا دقينا باهف ودخازوان يك دخازه قال دخازه اف ريجيم بروخي. صالح كوباني كردستان تي في ستوكهولم.